Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Današnji video će se ponovo ticati tematike nepoznatih Srba. Odabrao sam jednog glumca iz Amerike koji je našeg porekla. Malo koji zna njegovo pravo ime. Čovek koji je glumeo sa Marilyn Monroe u Džugovima na asfaltu, poznat kao jedan od glavnih glumaca u filmu Sedam veličanstvenih, koje gleda kao bojci, zna o čemu se radi. Jedan genijalan film koji inače nastao kao remake Kurosavinjog Sedam samuraja. Glumac koji glume u Tajni manastirske rakije ministra Veljka Pantovića. Srbin poreklom iz Hercegovine. Kasniji producent, prijatelj Marilyn Monroe, čovek koji je spasio život Franku Sinatri tokom snimanja filma na Havajima, Veljko Šošo, ili alias Brad Dexter. Svuda je evidentiran kao Brad Dexter, pravo ime mu je Veljko Šošo, premda negde stoji da se zove Boris Mihajlo Šošo. Naime, on kada se rodio bio jako bolestan, jedan lekar koji ga je lečio, spasio mu je život i po jednoj priči, roditelji, otac Marko i majka Ljubica, rešili su da mu daju ime po tom doktoru. Ali Markova pušina u arhivu naše crkve, gde je on kršten u crkvi Svetog Save u Kaliforniji, pronašao da je njemu pravo ime Veljko Šošo. Otac Marko je poreklom iz Popovog polja, iz Dračeva kraj Popovog polja, a majka Ljubica iz Nevesinja, prezivala se Devojački Samardžić, jedno vreme živjela u gradu Mostaru. Kada su krenule masovne migracije Srba iz Hercegovine, Boke, Dalmacije i tako dalje, između ostalog i oni su otišli u Ameriku trbuhom za kruhom, da rade na železnici, u rudnicima i tako dalje. Kao on se prvo rodio u Nevadi, kasnije su se preselili u Kaliforniju. Dok je bio mlad, izražavao se tako što je raznosio mleko, novine, radio u jednoj klanici za preradu mesa i amaterski se bavio boksom, pošto je imao dobru konstituciju i onako malo robusnu građu. Tokom učenja srednje škole i bavljenja amaterski glumom pri našoj crkvi, pri našoj crkveno-narodnoj zajednici, on je primećen između ostalog od brojnih producenata kao neko ko ima talenta. Umesto da ide u rat, kako su Amerikanci na početku zamislili, poslali su ga jedan drugi rat, a to je bio medijsko-propagandni protiv Gebelsa, gde je sa Karlom Avdenom ili Mladenom Sekubovićem, Srbinom iz Bileće, radio na filmovima koji su imali za cilj da reklamiraju saveznike protiv Nemaca. I često su ih zvali ona dva Srbina, opet glume Amerikance. I pomažu Amerikancima, onako, kroz šalu su to ljudi, između ostalog i govorili. Jedan najpoznatijih radijskih filmova je bila Pobeda na krilima, gde je on glumeo. Inače, to je bila preteča onog filma koji je nastao po priči, to je knjizi Herbata Georgea Wellsa, Rat svetova, gde je Orson Welles karikirao invaziju Marsovaca na planetu Zemlju, gde je 1000 Amerikanaca počeo masovno da beži iz kuće i da se sakriva po skloništima, misleći da je stvarno počela invazija. Tad je radio, inače, između ostalog bio najpoznatije glasilo i najverodostojniji, najvalidniji model za reklamiranje i oglašavanje i tada je bukvalno cela nacija, kao što danas sve nacije koriste internet, tada su svi koristili između ostalog radio. Kasnije ga je primetio poznati reditelj John Huston i krenuo je tako njegova filmska, a kasnije i karijera producenta. Glumeo, kao što sam rekao, u Džungli na asfaltu sa Marilyn Monroe, koja se uzmeđu vremenu sa Joey DiMaggio, poznatim bejsbol igračem, udala se za njega i on je, pošto je bio veliki prijatelj sa Marilyn Monroe, čak su mnogi smatrali da su bili u nekoj romansi što je on do smrti negirao. Pokušao je da ih pomiri, ali ona je tvrdila da je Joey izuzetno ljubomoran, čak patološka ljubomora i da ona to više prosto ne može da trpi.
i on nije uspeo da ih pomiri. Za razliku se kod Karla Maldena, on je vodio onako malo glamurozan život i nisu ga tako ovako obilazile kamere i u privatnom životu kao što ga nisu ni u javnom. Tako da između ostalog pratile su ga i brojne onako privatne senzacije. Inače, Brad Dexter je dobio ime tako što je glumio u jednoj radijskom filmu i gde je glumio izvesnog Brada Dextera. I kada je John Huston upoznao, rekao je, ma Veljko Šošo, to, kako crno je to ime, to kao neće nikome zapasti ni za oko, ni za uši, smiće svima onako neobično i da slušaju i bez veze, kao, zovi se ti kao ovaj čovjek, koga si glumio. I tako je nastalo Brad Dexter. Inače, naravno, najpoznatiji film 1960. je Sedmorca veličanstvenih, gde sa Yul Brynnerom, James Coburnom, Charles Bronsonom i brojnom plejadom vrhunskih glumaca glumi jednu od glavnih uloga. Kasnije se bavio i producentskim poslom. Brak na stramputici, mislim da je jedan prvi filmova koji je producirao, gde je glumi glavnu ulogu Marilyn Monroe. Sarađivao je sa Robertom Mitchumom i brojnim kvalitetnim i vrhunskim glumcima. Kao što sam rekao, jedan posljednjih filmova gde je glumio je bio Tajna manastirske rakije, gde glumi ministra Veljka Pantovića. Inače, često je u privatnim razgovorima, pogotovo kasnije kad se ponovo ženio sa Srpkinjom, Meri Bogdanović, isticao da bi voleo da vidi Jugoslaviju i da vidi mesto da je ponikao. I da vidi Hercegovinu i da upozna Tita. I tad je se čuo između ostalog sa Richardom Bartonom koji mu je rekao, pa ja kad sam vidio Tita ja se presekao. Nije imao baš takav osjećaj. Kad su se upoznali, bio je malo drugačiji, ali je pun impresija se vratio iz Jugoslavije sa puno oduševljenja i nekako nije nijednog trenutka krio svoje srpsko poreklo koje je čak i javno isticao na više mesta. Umro je 2002. godine, naravno, u Americi, gde bi i drugo. Brad Dexter ili Veljko Šošo ostaće sigurno upisano nale kao jedan od najpoznatijih glumaca sredinom 20. veka američke kinematografije i nekako nepravedno zanemaren i zaboravljen od strane naših analitičara i naših proučavalaca generalno kinematografije, valjda zato što nije ostao ovde i nije se afirmisao na ovom podneblju i ovom području. Za sada toliko, naravno bit će još ovakvih likova i ličnosti, neću odustati. Svakim danom se pojavljuju novi, prosto čak pomislim u jednom momentu pa sve sam sakupio, pa nisam sve sakupio, ima ih dosta. Hvala Bogu, zaboravljenih Srba, Srpkinja i tako, malo sam zanemario moje poglavlje Srbi protiv Srba, tako da ću uskoro da napravim jednu emisiju o jednom Srbinu koji je i tekako se borio protiv sopstvenog naroda, bukvalno do same smrti. Ali o tom potom, pratite kanal, hvala vam što me podržavate na sve moguće načine, što mi dajete podršku, hvala vam na sugestijama, one me pomažu da se usavršim, da unapredim svoj rad, da ga dopunim. Sam sam svestan da sve ovo što radim naravno nije 100% kvalitetno, da ima tu i verovatno i dosta, nije verovatno, ima sigurno i dosta propusta, dosta manjkavosti, a zahvaljujući vama, vašom objektivnim posmatranjem mog rada i nesebičnim pomaganjem sa više aspekata, moj kanal poprima što širu dimenziju i dobija na sve većem kvalitetu. Hvala vam na pažnji i naravno vidimo se u nekom od narednih videa. Doviđenja.